Zdravo društvo, dobrodošli u još jedan video. Posle godinu dana. Zašto? Jer nas boli rat. Malo nas je bataja smorila, pa smo odlučili impulsivno Za vikend. da odemo na 2 dana. A ovo je ista priča kao ono kada smo se probudili u nedelju ujutru kad smo htjeli na kafu pa smo otišli u Zrenjanin. Tako je isto i ova priča, samo što ovog puta idemo u Bijeljinu. Tako je. I bez devojaka naravno. Tako je. Solo. Te ljudihe, ono te ljudihe. Šljunkara ljudi, nemojte ići ovim putem. Idemo u Bijeljinu, zakucali smo u šljunkari. Na granici smo već pola sata. Dešava se nešto. Dešava se nešto. 2 hours later. You suck! Đoli i ja smo posle velike zadrške na granici odlučili da stanemo negdje, da čalabrcnemo nešto prema što posjetimo etno selo Stanišić. Kaže, nosimo s 4 osobe, baterija 8 ljude. Ajde, proteraj ga. Motor, znaš kako se ljulja, brate? Sine, jel može 4 km vezanih očiju, brat? 2 km vezanih očiju, majče, molim. Nemojte da ga izazivate. Ajde da skladim. Nemoj reći da mu veruješ. Očaj nam jebe, mangu. Koliki konac, brate. Znaš ti gdje sam izgledao? Ovo i crnci, brate. Gdje sam izgledao? Kako si čorav, jebate. Posle etno sela Stanišić uputili smo se konačno ka Bijeljini. Međutim, Gdje si me doveo, bre, bote, ja 4 zvezdice u pustolovini negdje, Bear Grylls. Da budem u pičku materinu, gdje da izađemo ovdje, brat? Doveo me, brat, da izađemo u Bijeljinu. Strašno, ali onda nam zapušava do gore, brat. hotel, znači na Bookingu je pisao hotel od 4 zvezdice i pisao je Bijeljina i onda smo mi ukucali kako se zove, gdje se nalazi taj, mi smo hotel Atlas u Biljevik. U Biljevik, ljudi. Matur, ja nećemo da budemo ovdje. Boom, bitch! Evo ti centar grada, Mićo, 600 kukuruzi sa leve strane i kukuruzi sa desne strane. I onda, pošto smo se žestoko ispalili i otišli u selo neko pored Bijeljine, uputili smo se nazad konačno ka Bijeljini. Međutim, iskreslo je još par problema kad smo stigli tamo. Našli smo motel u posljednjem trenutku, dobili smo ključ za sobu broj 5 i onda se desilo ovo. Stavi karticu, što si glup.
Brate, dobili smo ključ. Ovdje. Kako se otvara ovo? Aj, prisloni kako se... Možda je na smeh. Stupid. Ovaj mental je uzeo karticu za ključ i otišao u pogrešnu zgradu. Kad je Đole završio igranje kartice i sa pogrešnim vratima u pogrešnoj zgradi motela, onda smo našli pravi stan i ušli u njega. Ostavili smo stvari i zaputili smo se ka centru grada Bijeljine i napravili smo par jako dobrih snimaka koje ćemo upravo da vam pokažem.